bisa berdiri supaya jemaat melihat. Oh, tidak ada, mungkin kebaktian berikutnya. Berikutnya, poin ke-22. Pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga jemaat Rantepao, kelompok pelayanan 5. Yang pertama, Saudari Dian Martin, SH, MK, putri kedua dari Bapak Martin Palaklangan, SPD, dan Ibu Diaken Agustina M. Kalak Lembang, dengan Saudara Novianto Resekismus Taruk Bamba, Sarjana Arsitek, putra pertama dari Bapak Cornelius Ballo, SPD, dan Ibu Tabita STH, MPD, akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli, waktu pukul 9 sampai selesai, tempat di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan Sabtu tanggal 22 Juli, pukul 12.30, tempat di Toraja Misliana Hotel. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin ke-23, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Samuel Sarungu Pongallo, bertempat tinggal di kelompok pelayanan 3 pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 di Rumah Sakit Elim. Jenazah almarhum Samuel Sarungu Pongallo telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 di KEP. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhum Samuel Sarungu Pongallo. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin 24, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhumah Gina Renggo, orang tua dari Ibu Penatua Rina Siampa atau mertua dari Bapak Diaken Inyoman Wenten dan Bapak Lenti Parubak Siampa atau mertua Ibu Veronika Ambak Linggi, anggota jemaat Rantepao, bertempat tinggal di kelompok 3, dilaksanakan di Batu Piak, Buntu Karasik, Baatan Panga, dimulai pada tanggal 27 Juni sampai dengan 11 Juli 2023. Ibadah penghiburan pertama dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 pukul 17.00 atau 5 sore, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin 25, ibadah penghiburan atau pemindahan jenazah almarhum Sapan Borotoding atau Papa Abda dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 23 pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Itu adalah ibadah penghiburan. Hari Jumatnya tanggal 7 Juli 2023 pukul 9 pagi, doa pemberangkatan jenazah almarhum Sapan Borotoding ke kampung Ao Pak Buaran, Batu Papan. Segenap majelis gereja dan anggota gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhum Sapan Borotoding atau Papa Abda. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Pada poin 26, pelayanan sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 2 Juli, di semua jam kebaktian, yaitu pukul 6, 9, 16 dan 18.30. Dan diharapkan dan bagi warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini, demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah bagi orang yang tidak mampu ke gereja. Jadi ada pelayanan bagi orang tua kita yang tidak mampu ke gereja, nanti dilayani ke rumah. Diharapkan dipersiapkan oleh majelis gereja urusan diakonia masing-masing, dan diharapkan majelis gereja kelompok 1 sampai dengan 7 mendampingi pelayan. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin 27, komisi verifikasi, Bapak Ibu bisa lihat di Warta Jemaat. Poin 28,
Panitia Pelaksana Bakti Sosial 2023 Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Makassar. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bakti Sosial 2023, Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Makassar pada tanggal 15 Juli sampai dengan 22 Juli 2023 di Gereja Toraja Jemaat Orong Klasis Masanda, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tanah Toraja. Maka panitia pelaksana mengadakan pencarian dana di Jemaat Rantepao pada hari ini, Minggu tanggal 2 Juli, dalam bentuk aksi kue dalam setiap jam kebaktian hari Minggu ini. Atas partisipasi Bapak Ibu Saudari, diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Informasi berikutnya, poin 29, informasi pemakaian material di lapangan, Bapak Ibu bisa lihat di Warta Jemaat sudah. Dan juga laporan pekerjaan panitia pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Dan tambahan ada nanti rapat panitia pembangunan bidang dana dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Juli pukul 3 sore di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian Bapak Ibu sudah diucapkan terima kasih, serta juga ada rapat PKB pengurus kaum Bapak nanti setelah ibadah jam 11.30. Diharapkan kaum Bapak bisa hadir dalam rapat ini. Demikian penekanan Warta Jemaat dan tambahan Warta Jemaat kita siap untuk memasuki ibadah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Salama allo minggu. Ya tonna mangka puang matuang pada di langit na lino. Napasake siya na pamaratu itu allo maapempitu allo katoroan. Salama ala kokombongan tasipulung lah menomba. Mintuna kadipudian siya kadipangkeran lulako puang tumangka umpasalama aki lan Yesus Kristus. Tudiona mintu pasake siapa akaboro na tontong unanta aki ulingkan ni tekatuan pak kamasianna na pasipulung ki atu totemo laun nannung kadanna lamisa penggarontosan kada tunakua umpeng kolai atoran pangadaran tabendan solanasang tapakala abi tu sanganna mai komi tapudi antapakala abi ipuang PKJ 97. Puji haleluya, mai komita pudi antapakala bituang, tontong diingaran ditutup pakaborona, lan katuoanmu, uren supakamu, lan apo pasake, padamu tolino, tontong konaron
Duanta lan sanganna puang tumangka pada dilangi solalino. Salama lako kamu dio memintu to masallo narondong mira kama turu-turuan puang Yesus Kristus tu penami. Bahasa Pak Pudian karua pulau nang kaserang ka misa salah ko mak penak pana na 55 salah ko mak pesang pulau karuan na. Tang tontong raka pangalu na puang matua lako Daud misa gelong bangunan ada ana etan to esrahi. La tontong na asala kona umpo penanian tanda mamasena puang. Saya tu kamarurusami napa pesan nantong ka dililaku landa lako disituran turananni. Belan na susi moto tu kadangku ia tu kamasokanan tontong bang dibangun. Ia tu naku akadami mangka mo mi basse to kupile langsa. Sia basse kupalolanni sumpah lako dau taungku. Tangla kuparoto tu batimu saya lakona. Sia laku bangunan tu kambuno kepinganmu landa lako disituran turananni. Ia motoan na mintu tu daun langi umpu di penggauran kalle-kallean mi opuang. Sia kamarurusami dipudi lan kombonganna to masallo. Belan na mindera la baatangna langi tumaadin la di pasi tenderan puang. Sia mindara tumai disanga pekapuangan tu la sitinti batunna puang. Ia motu kapenomban metakuran tongan lan tinimbunna to masallo. Sia lenduk na kataku na mintu taun talimbungi. Kita langsung ke ayat 15 ya sampai 18. Ia tu kamaloloan sia tang pakayun bimbang ia mo parandanganna isungan kapayungan mi. Na ya tu kamasokanan sia kamarurusan dolo diolomi. Mau pak tu bangsa unisan ni melaate ketanda kasendean. Tau ya to moy lalong marang. Tu belanna sangami anna melaate tu tau ya to mai kiallo. Sia tete dio kamaloloami anna di pamatande. Belanna kamuri tuna po malaabi kamatotoranna. Sia jona kamasokanami ami patarengi tu tanduki. Amin. La tontong na umpudi mamasena puang. Bye.
la tarangi tananung tu 10 sukarana lukna to tumampata. Lemai katasuran pasal A 97. Katasuran 20 ang kamisa selako 97. Nakuatu kadan na puang nasa abu mi puang matua mintu kadayate nakua. Aku mau puang ka penombammu tu solan ko sun lam may tondok masir jo mainan muni di pokaunan. Da na den ka penomban senga joloku. Da mu gara-gara pangrapang di podiata di pa siara pangrapang apa dulu langi ba tu apa do kuli na padang na sambolangi ba tu apa jong to wai jong nalulino. Da mu tukum penombai sia da mu pengkaulai belan na aku mau puang ka penombanmu ka penomban mano ka ditimba olona. Tumpapakan ni kakelokan na mintu ambe lako anakna. Saya lakoso mak pentalunna sia mak penna pakna tumintukna tong kabirina. Apa umpak pekitanan nak kamasokananku lako mak saabu tong kamalina sia ungkar tutui mintu pepasanku. Dak musabu pemalabangi tusangan na puang ka penombanmu. Belan natai na bilang maseroi puang jome kasalan tuto sabu pumalabangi tu sanganna. Pengkelala itu allokatorroan amu pamadatui. Ananalona lamuni mengkarang siang karang itu mintu pengkaranganmu. Apa lo mak pempitu ya mu allokatorroan na puang ka penombanmu. Allo yato damu mengkarang laiko lanakmu muane batu anakmu baine batu solamu muane batu solamu baine batu patuanmu batu tosae tu torro lan kotamu belananan nalona nai puang umpada ditulangi isyalino sia tasik solamintu isinna anna torroi tonallo mak pempitu ya motona pasakke puang tuallo katorroan sia na pamadatu. Kasiri itu ambekmu sendokmu anna di pamalambe tu sungamu lantu tondok na kamasyangko puang ka penombanmu. Dakmu papatean, dakmu pasandak salu lakoran kanan kapa, dakmu boko, dakmu saabitang tongan lako padanmu maarupa tau. Dakmu kailui banuan na padanmu maarupa tau. Da mukai lui bainena padanmu ma'rupa tau batu solana muane batu solana baine batu sapinna batu keladainna batu barang apanna padanmu ma'rupa tau. Amen. Tantu tasak ding kumo tak eki ipalambi umpogoi itu natuntun na puang lako kita. Budak katang palambiran ka malaman unting kay kaloi tulalampa porean na puang. May kami ta pamajongan penanta mangaku kumba jolo na puang. Ta pantan-pantan maakadalan penanta kumua. Mati kalemi ondong mati man na kalemi kini kasalan siya umpagaw apakadake yo pentiromi. Katuru-turuikan o puang matua si tinaya kamasokanan mi. Pak day tu salaki si tinaya kakapuan na mamasemi. Lansangan na Yesus Kristus puang pelabaki.
Lako kamu solanasang tutuara mengaku dosa, ditole di pamanasa. Tu kareba kamasokanan lujome puang matua kumua. Ya tu puang sumpu mamase sia pala Buddha. Kalando pesuka sia kapua kamasokananna. Susi misa ambe ungkaduttu anakna. Tendu kamoto tu puang ungkaboroi tomengkaola. Lako kalena. Amin. Naku kada na puang laku penomban mati kalemi tu pemala na turuk sanning penangku. Siompudi sangami o puang belanna maeloya. Pa pudia 50 na apa angka karua. Ta menani tangiara kasugiran kamawatangan tasatuan. Den lelang lako patu pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Lelang biasa Pak ya. Ya, kami. Dan tawai. Rambutan, buluan. $50 pisan. Penduan
Tidak ada KPKB di sini. PWGT, anggota jemaat. Ini untuk pembangunan gedung pelayanan ya. 10.000 sangat berharga. 50 3 kali. Ada 100 kah? Oh, kasih keras-keras. Ada 100 3 kali. Ya, taruh situ aja dulu. Langsa ate dari keluarga Wisma Rosa. Tidak dilelang ini Pak ya. Keluarga Wisma Rosa. 100. 1 kali. 200. 500. 2 kali. 3 kali. Teman-teman Pak Daud Sambo. Sini aja dulu Pak. Ini ada bunga. Ya. 50.000 1 kali. 50.000 1 kali. 2 kali. 200. 2 kali. 3 kali. Ibu. May komita sorongan itu Yona kurian semangata. Si patukan makur semanga mati olo malabi mi opuang matulan suruga. Bila nama masemi pak kaboro ami tu tontong mi palempan lan alo katuangki. Selako atau temo te opuang lan te kombongan mi. Mangkamoki duruk tu Yona kurian semanga ki opuang. Dan no paannya te mangkana ki duruk opuang. Ma di laki pake lante banua kabusungan mi umpu di sampakala itu Yona sangam mi. Mangkadu kamu opuang kisorongan mate kalemi te natura opuang. Pasake te yana to opuang angki ma di lompake la membangun lante kumbongan ki opuang. Niate meterona jolo batang kale ki opuang kamu lompasake dan nopa anna tontong laki pake lampu di sampakala itu Yona sangam mi. Yang mute tu pas sembayang ki kur semanga ki lansangan na puang Yesu puang pelabak. Amin. Taminani lamai NKB seratu kasera puluhan kaserang kamisa. Kiangga namorakatu sorongan. Sorongan, lulaku pisukuanku. Nang sundun pemalak na dogol gota, kata yang laku bentuk yang gak nang. Udah gak murah kata mai to busa, siato dirantai kalusuranmu. Yang gak namora kateku sorongan, lulaku puangku Yesus. Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Makassar, PMK UNM. Ini mau kami.
buka mataku dan lihat di jamu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Buah di Pakalabi. Latanan nung tu parentana tu mampata. Maka minta pata ada pak tunduan ta masambayang. Indek mokan te kami tahu mi puang. Tuara jolomi. Sia umpasak ka pa inang kisolanasang. Ngamalila untolok talinga parentami. Parenta tumbahkan lako katuan sia kasalamaran.
Kitandai te kale ki puang kumua to tang paupu sia tang palambi kan. Ya moto ang kianga itu pena masallo mila untundui kan solanasang. La bila ko tepe suami tu bendan lan alla tangana kombongan mi. Dan naupa nia tu kadami lana pokada tepe suan mi puang. La kitandai patu borong na. La menalainan lampa inangki. Siya la tontong umbarui katuangki. Anurungan niya te katuan me pak kamasian. Katuan tu tontong la mendadi pasakke. Siya rongko lako Buddha tau. Lan puang Yesu ke masambayang. Amin. Sampai 19 kadadian pasal 22 ayat misa sela 0 kasera tu kadan na puang kapatonganan na Abraham disudi pakalan den mi pisan ia mo ton na mangka tu mintu nato bami puang matua tu Abraham na kualako Abraham makadami indesiana puang makadami puang tetemo alay tu anak tunggamu ia mo tu Isak tum pakaboro solan nila kota na Moria amo pemalaran ni dio lana mendadi pemala ditunu pupu daw misa abuntu tulaku pakitangko melambi imi milli gitu Abraham na nalapiki tu keledaina anna solan ni tu solana da dua Sia tu Isak anakna. Sia na piak tu kayu. La na pantunan pemala di tunupu upu. Anna keede malela ko to inan mangka na pokadan ni puang matua. Ya to na maatalung allo na mo na bangunan mi Abraham tumatanna. Anna tiro mambela itu inan iya to. Makadami tu Abraham lako solana. Torro mo komi sola keledai indete na iya tu aku sola tepia lamale inde tolako ia ke mangkamokan menomba lasule siakan saya na alami Abraham tu kayu lana na dipantunuan pemala ditunupu anna papasan ni tu Isak anakna anna ia tu kalena tangkeroya siap piso na male sola duai. Makadami tu Isak lako Abraham ambe na nakua o ambe mebalimi tu anakna mebalimi nakua apara anakku nakua mi tu Isak tiro mi te api sia kayu apa umbara tu anak domba la ditunupu mebalimi tu Abraham nakua anakku puang matua la umpadenni kalenan tu anak domba la ditunupu malemi sola duai. Rampo milako inan mangka na pokadan ni puang matua an nagaragay Abraham tumisa inan pemalaran na pangalangan ni tu kayu an na pungoy tu Isak anak na pandan mi daw inan pemalaran daw na lukayu. Nabinan mi Abraham tuliman na laun nala piso na lanareresan anak na apa metambal ako kalena tu malaika na puang daw may suruga na kuwa Abraham mebalimi na kuwa inde siya na puang makadam itu malaika na kuwa daamo patapay 5 tupia siya daamo patumba lenni apa kusana mo totemo tu kaung katakuranmu puang matua bila na iya duka iya tu anakmu anak tungga tay amo pensitinampai la ko kaleku
na bangunan mi Abraham tu matanna na tiro itu misa domba lako dioboko na tikadang tu tanduk na lan tok kayu malemi nala Abraham anna pemalaran ni mendadi pemala di tunu pupu usonda anak-anak na sangay mi Abraham tu inan iato puang umpadendi yamato anak sayla koto temo na kuat tu tahu daw buntu nani puang la umpadendi metamba mak penduan mi tu malaika na puang daw may langi na kuwa Abraham na kuwa umbasena kada unsa abu kaleku kadan na puang tubelan na mupagaw te iyan na te siatay amo pensin laumpogau moriki kakasalan belanna tangyaki to umpentiongan ni sukaran aluk sangadinna umpentiongan ni pak kamasean inang tae to tae rakami isan ni kumua minda mini usorong kalemi butung kaunan la unturu i pak porayanna mengkaunan mokomilako tutomituru pak porayanna lalako kasalan meba lako kamatean lalako kamengkaulan meba lako kamaloloan apa kurre sumangakna lako puang matua tu dolona mengkaunan mokomi lako kasalan apa totemo masorok tongamo penami umpengkaolai atoran pangadaran di adaran komi ia tomi mangka di pentorro to makaka dio may kasalan di popengkaunan mokomi lako kamaloloan makada tolino na umpokadai te iyanna te tubelan na kalanggaran na kalemi belan na susi kamang kami umpopengkaunan lesoan kalemi lako kamarutakan sia lako kabulitukan umpabutu kabulitukan susidukamo to totemo popengkaunan mi tu lesoan kalemi lako kamaloloan umpabutu kamaseroan belan naton na popengkaunan komi kasalan tangamengkaola komi lako kamaloloan atu iya to apara buanna mi kabutui iya mo tu apa mi pomasiri totemo belana iya tu mak katampakanna kamatean bangsia apa totemo iya ami mangka di popentorro to makaka dio may kasalan sia di popengkaunan lako pangamatua la unapa komi bua umpabu Tuan, anna katampakanna katuan saya lakona. Nah, ia tu pasaroanna kasalan, ia mau tu kamatean. Apa ia tu pak kamaseanna puang matua, ia mau tu katuan saya lakona. Tete dio Kristu Yesu puang ta. Haleluya. Surat kareba kaparanuan atau norani Matius pasal 10 angka 30 napa saya lako pasal 10 misa angka misa nakwa tukadan atau tumampata da misange kumua saya mau umba karapasan lan telino tai kuse umba karapasan sangadin nala abo belana saya mau pasi salah tahu annambe na si anak na baine anna indok na sia mimintun na baine anna matusan na baine sia to na siruranan la mendadi to na sisalangan minda-minda tu umpalosong ambe na ba tu indok na kamali na aku
tae na sipatu lako kaleku. Sia minda-minda tumpalosong anak na muane baatu anak na baine na kamali na aku. Tae na sipatu lako kaleku. Sia minda-minda tu tanggun nandekan kayu pia taana naundi urundu na tae na sipatu lako kaleku. Minda-minda tung kabu utui katuanna. Ia mula kapadian katuanna. Sia minda-minda tu kapadian katuanna tu belanna aku. Ia mo laung kabu utui. Minda-minda tun tamui komi ia mun tamuina. Na minda-minda tun tamuina ia mo untamui tu to usuana. Minda-minda tun tamui misa nabi. Belan na nabi sanganna ia mo laung kabu utui kamiloan susitu nakabutuin na nabi. Na minda-minda untamui to malolo penanna. Belanna to malolo penanna sanganna. Ya mulang kabutui kameloan susitu nakabutuin na misa to malolo penanna. Sia minda-minda tumparui muay anna sangirusan way sakke te tobong koyate. Tu belanna anak guru sanganna. Tongan na tongan kukua mati. Tae nalapak de lan tu polianna. Ya tonau pu Yesu pepasanan ni susito lako tinde anak guruna 52. Ke de mi jomai lalau mengadai siaumpa pesanan kareba kaparanuan lalu kato katana tau kotana tau kurres sumanga puang. La tapo penggaronto lan surana Rasul Paulus lako tau jo tondok Roma pasalaanan angka 55 selako 20 talu tupanan nunganta lan sang buku kada pengkaulai atoran pangadaran. Tentu tak bang misa torotolino tanggung kamali itu katuan manaman. Tentu mintu torotolino kamali batu nanga itu disanga kaparanuan lan katuanna. Mintu ki mangando masambayang ken na mambela-bela siamo jo may kaleta tu kakadakian. Ken na mambela-bela siamo jo may bati ita tu kasanggangan. Ken na ya siamo tu ditamui yamo tu katuan manaman sia katuan mesanangan. Kesus itu tu takamali nalan katuan ta pekutana mandalal lako kita. Apa rasa bakna? Anaya tutang tanga nalan tekatuan biasa pembuda-buda dadi. Kedikui ken tamasanang naya tu dadi kamasusan. Dikua ken naganna te may dipotona. Naya tu dadinna
Sia kurang-kurang ana. Di ko ken nalobok lulangan teme kaletteran nutan. Ona senga-senga sia lobok-lobok pusona. Di ko ken na sia lobok-lobok na temay kapatongananta. Belan na siya masasain tasarani. Apa ya tu dadin na siya mambela-belan na tu katuan ta. Jumay paaporain na po. Kota tiro-tiro riduka. Jantare kereken itu aluk kasaran yang tamat tondok tadi kuah 190 tahun na. Nambai tak asya na susibang todolona temona. Tu kada-kadakian dadi lanton doktoraya. Takwa temanarang teme todolo usipa itu di kuah kapekalukan. Payan tatirai te agan totemo. Marasan bangsa to menomba. Marasan duka bangsa to umpogo itu kakadakian. Menomba ki kiden ni sara inde to jo. Sikan dapi to den duka sara senga na pogau tau. Minda tumpogoi. To sarani. Emang kukuala sia masasain na tu kasaranian la melese lante tondokta la sitongan na ya la sia rapa ana la sia melo-melona la sia masero-serona tumintu kameluan ladadi. Apa tang susi to? Tentu mengutana ki apa sabana. Belanna taena umpengkolai atoran pangadaran na to tumampata tubuh datau. Pikutan na si taruna. Naumba susi tu disanga tua umpeng kaulai aturan pangadaran lujomay puang matua. Neko meta pelalan ni te Pak Basanta, talu Pak Basanta, tapa mulai domay kadadian. Ya. Pasala 22 ang kamisa selakuang kakasera. Jo namisa ulelian Abraham umpo pemalaran anak tunggana disanga Ishak. Nakupuang lako kalena Abraham. Ala itu anak kamu. Ia mutu Ishak. Tumu pakaboro solan nila kota Namoria pemalaran ni dio la mendadi pemala ditunu pu domisa buntu tu laku patiruangko. Angka 2 lan kadadian pasala 22. Saya kutandai apa pe balinta kenala kita. La di patingayui te pekutana ya te. Kenala lulaku aku. O Pandita Musa, ala itu anak kamu. Mumalem pemalaran nih. La komisa inan, tu laku patiruangko. Tumbaya masaina.
napotangi Abraham tumisa bati. Maapulo tahun natayan Abraham tu Ishak. Nayaton na din. Mulai mo na tingayo tu di sanga kaparanuan. Si paningo mo na ka na. Kende ko mo sumanga na Abraham. O narampo te ulelian tang nanga. Alay tu piaya tu. Lokom pemalaran ni. Rampo pesuan na puang. Kenala Ismail tu na peta ada puang. May na din siya patama tangaan Abraham. Sabatangnya siya pia didandi te Ismail. Komo lamen dari misa bangsa kapua lana porongko buda tahu siya mintu bangsa. Nombo para lana kuala lamen dari rongko to puang kela kuala te anak tungga aku angkula patay angkula pemalaran ni. Tak siya kay ma pakai na te puang. Mi pakaran-nuran satu ora ate. Malepoleo pito, nasu itu anak kenampas sang kayu. Ya te kayu napasan pak kayu lah dipakai untuk itu anak-anak. Mangka to namikutan anak-anak. Yambe, indek mo te kayu, indek mo te piso, batu bembe lah di pemalaran. Natosok tu penan nambe na. Di penan nambe na te pikutanaya te. Labi pito, tornado mo buntu moria. Na poriambe na tuisak na pamamai doto kayu na ba na sitapan tumatanna na tiro Abraham tu anak na marasan na pamama doto kayu lana ni umpate padi painan misa ambe lamatejo liman na tu anak-anak. Papa nak Abraham. Muna mapaadi penan na apa ya tepesuan na puang. Atoran na puang. Labi na pilay na yatu kamorayan painan na. Labi narangi tu apa na pokada puang. Naya tu apa na kwan ni tolino. Abraham, tangnya kumuan itu. Kusanga misa asya ko disanga. Ambe na mintu to mapatongan mula maaga ususyora to. Dendra kaya misa ambe to mapatongan. Laumpataya na kana. Utole, labi na perangi Abraham. Tuapa na pokada to tumampana to na metamba Abraham. Alay tu anak kamu ya mo tu anakmu pakaboro tu di sanga Ishak. Nakoy pa basanta ya to nalami tu piso la nageresan ni. Metamba mitu malaika do may langi. Abraham, da mo patumba-tumbay tu anak kamu. Utiro mo tu kapatonganan mo. Buda tahu? Menda di salat tu karatasan nala. Belan nala abi Buddha maaperangi lako tahu daripada lako to tumampata.
Buda tahu sanggang. Belan na laan laabi na perang itu torrotolino. Na yatu to tumampata. Kota tiro-tiro di duka lanton dokta. Umbasya tu dini sanggang. Kukuan nina lobo puso mo temeyapa. Sabak na kuang kita Lapin duam pen talum pakora kaki ikolan nampu ambe seindo. O seka atau tu penanta kianu. Tak minta tangai. Akhirnya mintu di pamale belanna pangaroso ya temai. Lapin duam pen talum para kokaiko. Nasab na po saba itu mintu apa? Kamana-manan kamasanangan. Mulai momen dadi susah kamarusasan lalu katuanta. Aku tahu bu tua mite meindan mulai mo ke marusak. Bu tua mite mei apa mulai mo ke pusak. Ya ton na dolona belana na kuangki tahu sekka penanta yole. Nah yan nalante tondok ya te na minda poliopi kita ina kami. Paya ton tama pa adi mo. Ta abang mo tahu me kilalai. Na pokaunan mo ki ipara. Aagan pa akalian. Ya mo nalesang pa basanta ma penduan to. Roma pasala anan ang kasangpulo tallu selako 15 selako angka 20 tallu. Nako Paulus maakada tak ada kamisanan nih. Kumaminda-minda miniu sorong kalemi butung kaunan laun turu ipa aporeanna mengkaunan komilako tutomi turu pa aporeanna. Ya kelako kasalan mebalako kamatean. Ya kelako kamengkaulan mebalako kamaloloan. Umba mo nanitu penanta tutun ya mo totula dilingkai. Yan natutun lako paporen na puang tepenanta ya tubuh dalatanga paporen na puang. Payan na lulako agan pa kalian tu painan tatutun nang lanopok kau nanduka kiya agan pa kalian. Ya minto na ko tahu muyumba di ko umpatamay. Tu di ko pa pangadaran pa pakilala kameluan di pokadan ni belan na ya tu painan na tutun lako ya pa kalian batangkale ya to ya minto na biasa tu tahu belan na tutun inde to tu painan na kita polo mo na telle tu na kopong Yesu lampa pasama pentalun umpas mo ki para asali ito. Na kamu bang mo to tuto masero di kota lolo pakade makumpulan ten ako na kamu bang mo to ya di kate kami te nala sisibangkan to se pitu sakit to namani kumalla tongan. Hoi tamban na pandita na pasambayangan na ya ton na malo leke pa ya lamuray pandita maling pasambayangan ni belan na tutun lakobang paakalean tu penan na nakwa kwan ni pandita tahe ambelan batung banaula belan na masiri ilanas la nasitiruan pandita ke ya tu napogau na lanbang pakama lilinan. Naku yang kasanga pulo karwa lan Roma pasalaan nan ya mototu na pen garuntwe pa basanta naku apa nakua
angka 17 apa kurre sumanga anala kopong matua tudolona mangka mo komila mengkaunan komila ko kasalan apa totemo masorok tongan mo penami umpeng kolay atoran pangadaran diadarang komi nang batu atoran diadaran ni nako Pak Basanta ma pentalun lam Matius pasala 10 angka 30 na apa selah ko angka pasala 10 misa angka misa ulesangi kumua lalantuk siala ponno penanta mengkau lalako pa pangadaran na puang siala mendadi bunga na lanapan ni penanta ponno tu pa aporin na puang yan na di bahasa salah te Pak Basan bisa dikuan na tae siara kana salah te otola na pasi salah ki ambe eta indo ota siulu ota matu santa muani matu santa baine yan nay nang tang melo tu tanga na matu santa nay nang tae na bela tang melo tu pangadaran na puang nakopong umpokaday da misangay kumua saya na umba kameluan sangadin na saya na umbalaabo apa batonan na ya tu labo na ba ya tu penanta kita na lah di palosongan tu atoran ya pangadaran na puang lan katuanta na mintu na yan tasangay ya terapunta bunga na lalosong payato tu penanta lako atoran pangadaran na to tumampata umban na ibu tu tae na lajoman nari pudukta sangadin na lan mintu gauta nakwami untampaki angka 42 sia minda tumpai ru moyan nasangirusan ri waisakke tetobong koyate ya tu belanna anak guru sangan natongan kukua mati tae nalapak delen tu poleanna kutole la mempayan lan katuanta tu kamengkaulan bani mempayan tae nalam manna kasipulungan susi temei tapi labi lapayan unnolai penggauran pak kaboro labi lako to mase matumbay na to mase yan na to tang mase bisa ya nabala ato yan nayari di kamasay tu to melo katuan na bisa duka ki yan nakamasay sulit to payan na to bongko mbora na kombalay basa-basa kesule ko medako tu sarambu piada ya lan sarambu piada 10 kaserang ka 10 pitu nakua minda ungkamasay to bongko maapain dan lakopuang kutole minda ungkamasay to bongko maapain dan lakopuang den raka puang bisa dibayangkan ke puang mau di paindan nih ya yan na puang mau di paindan nih luar biasa mo tao na ko minda ungkamasay to den siya to sugi maapaindan lako puang minda ungkamasay to bongko maapaindan lako puang mo laum papakan ni tu kameluan alo yate
lata tarima tu katimimburan masallo. Dini umpeng kilalai kumua lantuk tongan tu puang me pak kaboro nananga puang kumua. Yan taumpeng kilalai lasak kadu kaki tuo. Un pogo itu mintu atoran pa pangadaranna. Amin. Tama nanung. Kita ndai puang kumua pinang pembuda-buda ya tuki kamali lan tekatuan unturu kama iluan batang kale pakures sumangana ami pakaboro tongan kan puang mitontong uroyang tomatindokan lan mintu sulapa katuangki denau pa nete kadami lamin nalainan lan katuangki. Amin. Lata pagaukan tu katimimburan masallo ta perangi tu patunna katimimburan masallo. Mangka mo dipapaisanan siya di pamanasa ton na minggulendo kumua ya tu katimimburan masallo. Ya mo sanguluan pa kamayan tula tontong di pagau usay lako kasian na sule lan kamalakbiran kadatuan na. Suluk solanasang ya ke sipulung ki ungkan deroti siya uniru anggoro lan katimimburan masallo tapeng kilalai tu kamaparisan na puang Yesu do kayu piata saya lako mate kumua an nalabak ki tu dosata an tadilendokan jo mayukungan belan na dosa. Ya teroti siang goro lata tarima susimisa tanda basse pa kamasyanna siya kamanaparanna lako kaleta susimoto tupatun na katimimburan masallo kumua puang ta Yesus Kristus jona pemala asundun na tupisar na pogau na pasundun selakone lako mintu to naseroi misa basse baru na padenan ki siya penanna tu mi patuo na pa kamasyan lako kaleta di kuah antama dintuo sola lan kasipulungan tongan. Na pasipulung ki sola nasang lan kasialamasian tongan. Tu sipatu tapapayan lan katuanta lan bongan kada la penggauran. May komita masambayang. O puang matua puang sumpu mama siambe kilan puang Yesus Kristus. Meta adakan lako kalai milan tekati mimburan masallo mi popeng karang pena masallo lan penangki. Anna kalai buka patonganan ku sorong kalai kilako anak kaboro mi Yesus Kristus. Pedia imukan roti katuan yang mutupuang Yesus Kristus na bata penangki umpasan kamagasan. Pamatoto kanda angki balik tolan kasalan sangadina Kristus to lan kaleki na kamilan kalena. Wambe masokan bengkan kamatotoran kapatonganan siya dami papakanikan sitinay kakadakyangki. Bongsoran kan kamamasyami ang kiap pa-apakatana. Ilan umpasan kayo pia ataaki, ilan nusas ang kaleki, ilan naku pelabaki, ilan mentingara lako batang adikalemi, lalan kaparanuan lalan kamasusan. Lansangan na po nga Yesu kipalakwi te mintu nate. Amin. Marasan di pasakka ti katimimburan masallo ta angka paapudian nanyan kombongan talung plon talu ang kamisa na dua kurangi komipo.
Tarima menjadi tanda pas masallo Yona pemalakna Kristus ya kasih pulungan lan kalena. Dikua anta dikaduttu roti suruga ya mutu puang Yesu Kristus. Dakna la ka lako roti ba tuang gorok tu penanta. Sangadina Yona kapatonganan anta palulaku Yesu Kristus puang ta tu penanta. Ya teroti di tepu-tepu. Ya mau kasih pulungan ta kalena Kristus. Nakuapong Yesu pokadai. Ya mo te tu batang kaleku. Tu di sorongan belan na kamu. O misusite mini umpeng kilalaina. Analay tuirusan. An nama kuresumanga. Nakopong Yesu ya teirusan tu takuresumanga. Ya mo kasih puluranta rarana Kristus. Napataru pong Yesu maka dan akua. Ya mo te turaraku rara titanan basse baaru. Tu di patoodo lako Buddha tahu. Pokok misusite mini umpeng kilalaina. Yamito belan nasakka mo. Talai dako pata mane sarang sangarabana nun kande.
Takkan demi. Ta irumi.
nakua kadanna puang umpama toto ki solanasang. Mau pa tumintu to di pakdai ka kadakayanna sia disamboi kasalanna. Mau pa tutotang lana rekem mo puang kasalanna. Roma pasal apa angka pitu na angka karua. Tapantan masambayang lampenanta. Kaborok lan puang Yesus Kristus. Mangka mungkin na pabatta siya na pamatoto puang Yesus. Anta pudi tu sangan na solanasang kita pantan maakadalan penanta susite. Pudi mitu puang Yesus ngaku siya sanga masero na mintu na tolan tondon to batangku. Pudi mitu puang Yesus ngaku siya daan na demi sa mukalagpay tu pa kamasyan na. Tumpa de mintu salamu siyang pamondo mintu sakimmu. Tulendokan sungamu jong may lamunan siya. Ummatay ko kamasokanan siya kamamasean. Tumpa guntui kameloan tu diatanmu. Nurungan ni melomo butung tolangkan maiga. Ia tu puang umpalolang kamaloloan siya usan datongan nito di pandasa. Ia tu puang sumpu mamase sia sa pala Buddha. Kalando pesuka sia kapua kamasokananna. Tayan nagau ki sitinaya tumay kasalanta sia tayan napapakan ni ki sitinaya tumay gau kadaketa. Belan na susi si kalangka na langian na lino susidu kamoto tu kapuanna. Kamasokanan na lakumintu tong katakui. Pada si kambelan na matalon na matampu pada duka mambelan na to nanay puang umpato yang ngijo may kaleta tu salata. Susi misa ambe unalamase anak na susi duka moto tu puang unalamase mintu tong katakui. Sunga aku pudi mitu puang. Laku pudi tu puang angge tuoku. Sia laku pakendekan pa apudian tu ka penombanku. Keten siapa atau. Amin. May komita pakendek pasambayangan pangando, pasambayangan sama lele anta masambayang. O puang matua, puang makuasa sa sumpu makariman. Para nupay mampenangki makura sumanga lakolomi. Belan naten moto tu puang tu mamasemi lako kaleki ammi mangkam paabengan anak tungga memendadi to paritanga sia misa-misan na pemala tumpa de mintu kasalangki sia butung kande sia waisa lako ki kurres sumanga duka puang tu kapatonganan lantuk misorongan kan ang kita rimei te mintu kameluan misorongan kan lante ka timimburan masallo umpotete Kristus umpamatoto kapatongananki. Mangandokan lako kalemi puang den naupa naunolay te katimimburan masallo unnolay te kadami mangka kirangi tongan la mennalainan lampenangki angki sule situang kaparanuan. Mangandokan mati kalemi
Ungkure sumanga itu mintu kameluan mi pasoyakan ni katuang ki minggu. Te sang minggu masain na kini tuo. Buda tua pa umpamasan nang katuang ki puang. Na pamasan nang tu katuang ki belan na mirangan ni tumuru. Belan na mi lendokan kan ni jomai sakiramun sia diata patua batang. Mi pasakke teme pengkarangan na taumi. Mi pasakke teme bati. Sia tangki kemba lau rundunan itu kemasukan mi. Oh puang matua. Laki pataru te katuan mi pak kamasian. Sang minggu laki patu. Mengandokan puang den nau pak. Annayatu atoran pengadaran. Laki kamali lante katuan. Narangi tu batu tangki. Narangi tu painangki puang. Kitontong tuo umpogaukan ni. Tu na kalau na painami. Kitororapa asya masannang. Mengandokan nunolai te pengkarangan na kombongan mi. Puang tiromase. Den nau pa naya tu apa nakarang umpabutuan niya sele. Larapa lalu ongan banuan na. Rapa si sola balinna. Rapa si sola bahati. Siya rapa duka. Lami pake mendadi saabi kapayanan lakolino yate. Kipanganduan teme anak-anak ki. Lalan na kaloboran nuntuntun na kapaisanan. Daka na pengkarangan. Malena jolu padang na tau siya kisolan torro lante tondok. Tiromase mas solan asang ipuang. Buda tongan tu peroso. Siya lausanggangi teme bati iki. Ketai mirinding pala ipuang. Ya mirato ang kitontong rampo tutun jolomi. Peta dan ni patunduan. Oh puang. Kamasay teme bati iki. Ki panganduan puang. Tupak kamayan la dipogau. Lante sang minggu laki patulako. Lante kombongan mi. Inde terante pau. Pasakke itu pandita penatua diaken. Pasakke itu mintu pengurus oige. Siapa pasakke itu mintu anggota jemaat. Puang matua. Ki panganduan. Tu pembangunan gedung pelayanan inde te rantepau tu marasan di karang. Nenek komi puang. Umben ni kamatotoran, kabataran kapatonganan, kabataran batang kale. Tutomangka mi tapula panatay tejo na pengkarangan. Denopa na tontong masannang paranu mi pake umpotangaran ni te pembangunan. Tuma parentaki. Denau pa apuang. Mi pasaki masolana sangi. Na panata kan ni rapa ate tondokki. Dikwa lan karapasan. Lara paduka kan ni undakai. Tu laki ti potobang di kolongona. Opuang. Mengandokan. Jona temei. Pira-pira te anggota jemaat mi. Kombongan mi lam kamalaman batangkale. Kikilalay Ibu Penatua Juniati Bandaso. Bapak Deong Allolinggi. Ibu Marta Lobo. Bapak Hosia Sampe Karaeng. Ibu Diaken Eni Krismiatun. Opa Dea. Bapak Jimmy Tirayo, Bapak Diaken Lobo S, Bapak Eliezer, Ibu Esron Sumbung, Bapak Ruben Kendek, Bapak Anwar Sanusi, Toriti, Anak Anne, Bapak Raymond Parung, Oma Jopa, siya temeto matuangki, tutang pabela morampo menomba, oh puang matua. Tiromase lan katuan na. Tadoy tu sipakan na.
Den nau pa puang na soro allo soro obongi tu saki. Ki panganduan tu taumi tulan ka masusan belanna ka paadean tona pakaboro. Keluarga almarhum Bapak Samuel Sarungu. Keluarga almarhum Gina Renggo. Keluarga almarhum Sapan Borotoding. Oh puang matua. Pakatane te taumi. Pakatane tu mintu rapu masussa. Da naka aturan no. Sangadin nalaming kilala kumua. Inang tae. Angki kata adian jo pentiromi. Rencana la sumuruk tamaram panan kapa. Te anak Kinovianto. Re se kismus. Taruk Bamba, Nadian Martin. Kena kalau ipainan mi tanggala 2 bulan pitu indek te kombongan mi. Pasak itu mintu apa na pasakka nama dindadi tu na tengah na rapak turan kanan kapak lami pak kamasian na mendadi duka upa syarongko. Puang kisorong tu pemala akyun nolai tekati mimburan masallo dan no pak nakala ipa ainami mianta akan kepantan sulekan toyangan kan ni jomi mak rupa-rupa bala sia kasanggangan ya mote tu pangandoki mintu ki parampo menggarontok lan puang Yesu puang pelabaki tu mangkan nadaikan ni mas sambayang kumua o ambe kidau suruga kipala ko na dipakalabi itu sangami. Anna patala tu parentami. Anna dadi itu pak pore milan telino susidaw suruga. Bengkan itu silasan na kikandel loyate. Siapa dei salbudangki. Susi kami pagari salan atau kasalala ko kaleki. Siada miloran kandiroso. Sangadinda rinding palakan. Danarandan kandeta bulituk. Belana kamu nampui parenta. Siapa kapan? Siaka malabiran saya lakona. Amin. Taben dan solanasang. Apa totemo yang mimangka di popentorro tomakaka diomai kasalan. Sia di popengkaunan lako puang matua. Lau nampak ako mibua umpabu tu kamaseruan. Nama katampakanna. Katuan saya lakona. Malemo komi ulingkan ni tekatuan pak kamasian na puang. Ami pengkaulai atoran pengadaran lujo mai puang. Tarimai tupas sakena.
Na puang mora umpas sake komi siya katirinay komi. Na puang mora umparangi komi lindona siya katuru-turui komi. Na puang mora umpatiruang komi lindo masokan na siya pasiria komi kamarampasan. Makur sumanga kilangan puang ulendui tahun na tumangkam panata katumimburan masalo sia sio tinggi bisara to tumampata mai komitare soalan kalena taparina itu kadanna palakui apa-apa tu di kamorai tadi Pak Kamasian lako kaleta kur semangat tuang pandita puang pasake komilan pas Pak Kamayan sia rondong komilan lu mintu pasanan tengko sia katuan kasiluran lan puang laben dan matoto. Solanasa. Kasih